Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao. Inka kita ni Jessilide. Apay, from work ka manayin. Wan tatang, adang amin date me itay ti nobyak. Ay kat ikasar mo nga minan Tapno saan ka magastosan iti panangidate mo kenkwana? Ay na, narigat agdardara sudos tatang. Kilatisik pa'y mo tanay bag ti ugali na. Amwak pa'y ti podno nga ugali na. Ay nadudong aya. Sa mo lamamuan ti ugali ti may sa tao, no kabalay mo dahit aoy. Saan man, tatang? Makilatis ko ti ugali ti may sa tao, nga oray saan ko akabalay. Siyak pa iti kunayaw. Kung mikilatis ti anak yaw, tatang. Dudong, tangay mariknak ti kinapudnom kanyak. Kan amok amaawatan nak. Adda ipudnok kan ka. Anya day ta, Verlaine. Ibaga ma. Dudong. Adda nagbalin aka relasyon ko iti kalabas. Anya? No kasta, inalilaw nak, Verlaine. Kung naman siya ti first boyfriend mo. Talaga mo, tasika ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, Dodong. Ngamin, babae ti ibagbagak a kinarelasyon ko. Anya? Nakirelasyon ka iti tomboy, Verlaine? Dodong. Diyak kaya't agilimod kan ka. Gaputa ay ayatan ka. Kan, amok amaawatan nak. Nawada mo ti pa nagpampanunot mo. Saan ka de? Anyat orasan. Mapantansa na. Ha? Apay? Adalakad mo? Nalipatak namin. At agay matindara kakasarita. Nalipatak mo tayo. Anya? Niti cellphone ba, Dudong? Sungbatam taawag mo Dagulit mo't na ito, babae tatang. I-off ko man langin. Sino tayo aya? Ni Verlaine nagdagulit. Imbreak ko lang arodan. Idildil na pala, tibagi na kanyak. Anya? Apang imbreak mo? Naupayak tatang. Nakirelasyon mo gayam, iti tomboy. Anya? Apay, isuda pa lang aging gaita? Saan matkit din nagsinadan. Ang 5 ka no ataw na naglibin da. Anya? Kat nagsinada magaya main. Oray pa'y. Manja akong tatang. Naupay ako. Para laday tabanag naupay kan. Basta. Kasla na po ka na namin pinsan di pa nagayat ko ni Verlaine. Naupay ako. Isa manja ako. Ay saus, nagrabaw ti raso na panangisinam ken ko na. Para na talag. Ay basta, manja akong tatang. Jakon kahit ni Verlaine. Kastala ti biyag. Ada pagsasao ako na. Di ka agpili-pilay. No di mo kaya't tagbabawi. Pari Dodong, ada pangawisakin ka. Ay, ada ramidag pare. Agmulak iti mais. Saan pa imot nga ita? Inton rabi Inta makisala. Sa dinaw? Ijay ka bang ibang barangay? Agkasarte ka sinsin kaw. Ado ti sang hailida babalasang. Taga sa bali a lugar. Uy, nagpipintas da si ka. Sige mga raw. Barang ada makasirpat kanya. Ay, stay. Masirpat ko kunak ko ma. Sige. Apag isaw, nagsinak kayo ni Tinubiam. Sumapol ka man ng iti sa bali na. Parang ison ti makagasat mo, pari Dodong.
Saan to nagbali na manugang yu tatang? Inaklon na ko ni Jelaine. Anya? Nagbiitan. Ay gawin Naalibtak ngamin to'y anak yu tatang. Ipasyar mo dito'y balay tapno maamamok mahit anak ka. Ay gawin na tatang. Ay sos, napimpintas nga adayo ni Jelaine. Ngamday dya a Berlin tatang. Aya! Sige, ipasyar mo nito nga raw tapno maamamok man mahit. Kalpasan ti pananganta dito yung restaurant, Jelaine. Agawid tayo balay Tayam ang mukha ka ni tatang kaw. Ay, katuon Kayat ko Dodong. Ay, inak man pa ang CR. Sige. Ay, nagpintasan tinubya. Aging gaita. Kasta jak pa'y lapat yan, nakanubya iti kasken kwa na iti kinapintas. Ay, nakapimpintas sa talaga ni Kitaan Jelaine. niyo mo ti trabaho yun Na, Daniak na ikalisan. Nag-overflow Ni mo ito Jelaine. si Ariel. agong ungat. Nya kay Matan. Apay nga. Ay, ang ti manager yaw. Kasaritak man. Asos, apay nga tan. Isagmak yung ti customer yung ti Ay, kastararamidan niya. grabe, gaya mo Naliway ni kayo! Jelaine. Ay, aglibas ako na rumor dito restaurant. Ay, just Pulin na ka ngay. makamon iti biyag na atatang. Basta man jakon. Nagsukatang mo na dagos iti SIM card. Tapno, di na kon makontak pa Anya? Ay. Jak lagi iti kasya klase ti babae tatang. Kasanun tulangan, ito nag-asawa kami. Di siguradaw, syakto ti yung ungtan na no ka. Ay na, anak ko! Gagangay laang iti may sa tao ti agungit no kasya nga ada pagpungpungtutan na. Amin tayo matkat makaungit. Ay, basta, manjakon tatang. Sakbayan ng sukatak iti same, in-text kong agsina kami. Ay na, anak ko aya. Apay aya kasta ka. Basit laba nag-amakita mamat maupay kan. Jak mo't nga rod korsonada ti kasya nga style tatang. Ay na, anak ko. Ti tao nga agayat. Saan la adag iti nasaya at agalad na ti ayatem kenkwana. Iraman mo ang ipatagdag iti madi nga ugali na. Jak maramid day tatang. Pagpagama no kasjay anak ko. Tamno baliwan na dagiti saan mo akayat kenkwana. Kasaritam iti nalapat. Ilutem met ti bukod na ano kwa. Ay, Sana kasta asina adagos na raramidem. basta, manjakaw. Saan ani Jelaine ti right woman para kanyak tatang? Na, lagi-lagi pa imtay pagsasao ako na anak ko. Di ka agpili-pili, no di mo kaya't nagbabawi. Adeng, ata ka din ni Nana Pileng. Ay, awan ni nanang ko, manong. Agdrang kaso. Iso asyak ti binaon na nga umay agbantay dito'y pwesto. Kasta ka day. Umayak ko magsingir. Di na ngamin binayadan tilakok anatang hindi na panalawas. Ay, adda imbilin na kanya. Adalis na ang dagitinagan ti umay agsingir. Mabiit lang takitaak dito'y notebook. Anyat nagan mo, manong. Dodong, Adeng. Daytoy. Nakalista dito'y tigatag nga itid ko. Mabiit lang, ha? Oh, daytoy, manong. Agyaman na Adeng. Ay, sorry Naigamakmutan ti dakulap mo, Adeng. Sorry. Ay na, okay lang, manong. Awan problema. Ay, igaman pa ito'y may saa. Kaya nagsama day tayo. Ay na, naglamuyot ti dakulap. Adeng, naglamuyot ti dakulap mo. Saan mo't, manong? Ay, agkapi ka, manong? Ay, uun adaya. Sige, agtugaw ka. Tayalaan ka iti kapi di tabangir a pwesto. Orayin na, ha?
manak ka, tadinak pinarigat ang nagaram kan ka, Marlene. Apay ko maaparigaten ka ngay. Kit ay ayaten ka mat. Ay, agyaman ak, Marlene. Basta dinak to kumalukon ha. Wen, promise. Oh, agnanga ka. Tasubuan ka, Dodong. Ay na, nagdumbo ka matin, Marlene. Ay, agnga kamot, Marlene, tasubuan kamot, ha? Ay, sige. At damanan ka barbaro anubiam. Wen, tatang. Ay. Napintas kin na singpot. Naggagat pa ya, tatang. Ha? Taganaw? Tagay ili, tatang. Adapis tuday tinatang. Aya! Iso day giant ti maude kan final, tatang. Iso ti asawaag. Ay na, naidumdum at kinapintas na tatang. Mas kulada, ngam napintas. Na, agbarbarbil siguro. Iso ang maskulada. Agad siya pala kumaanak ko, Tapudpud no daytan. Ang mga no adaman makita mamading aramid nan, kat maupay ka manin. Awan mo siguro, tatang. Ngamin, madlaw anasingpet ni Marlene. Haguray ka. Naisim kay tinagan niya adalin na Edi damaw, ni Verlaine, tinubiam. Edi kwan, ni Jelaine. Sa ita, Marlene Mike. Mga no itong sumaro no, nilinlinain. Ni tatang mo. Indilit ko niti panunot kan pusok, da Berlin kan Jelaine, tatang. Ni Marlene itan tinakasave dito pusok. Isunti kahit kong asawaan, ta nakasingsingpet lang arudain, nakapimpintas pa. Uy, congrats pari Dodong. Damag ko ang mga sawa ka kanon iti mabit. Paray. Umay kayon to, Oo na. Mabalin ayamot adyak umay. Gusto mat, tagkasarkan. Tapno saan ka malakayan na baraw? Agasum da ita, nakajakpat ka. Ubing jay maasawa. Isumot siguro tigasat ko, paray. Ti makaasawa ito ubing. Napintas, kan nasingpay. Nakitak jay nubya ma. Natayag ka na bakit a babae? Wen, paray. 20 lang ti taon lang nung talaga natayag. Pang Miss Universe ti kinatayag na ako naman. Ay, kamodyanan da. Nalpas mo't layan ti kasaranak ka. Huwag nga ron, tatang. Na. Ay, kumusta to muna arabi iyaw? Iti maskuladang asawa manak ka. Makapaupay, tatang. Na. Hapay manahin. Nagbangsit magkayam ti sangaw ni Marlene, tatang. Makapaupay. Anya! Ay, nana. Sumungan mo ni Marlene, anak ka. Dodong, anyat kukuang ngay. Inka aglaban tapno mamagaan. Ay, sos. Si ka na daglabat, si ka ti babae, Marlene. Hoy, saan aga po ta babae Kit alilaan nakmatan, Dodong. Ay, mabit man laeng, Marlene. Ay, di kay kumaaga pa Kakaskasaryo pa ilan. Ape akasta kamutan. Kat naka-umakamat iday. Idi dayta, ngam saan itan? Kampay idila ang dayjay, ngam kastoy tipudno nga ugali. Inukasta mo lang, nasaysayat na agsinatan.
Anya? Na! Ay, sus! Ay ko! Pinasumsuman na kay Marlene! Kaya't naklayam asinaan na? Huwag ka, Marlene! Ay, di mo bugbugan ni Dudong! Ay, hustaw! Sa pinagdadakil ti muscle mo! Matay ti anak ka! Tatang, mantya akong sinakot ni Marlene. Anya sinaan? Kakaskasaryo laeng! Basta mantya akong tatang. Diyak kaya ni Marlene. Nagbangsit lang arudan ti sangaw na. Nagbangsit pa ito ugali na. Kastagayam Ay, sus! Ay! Baklayan na! Na! Ibaltog ka no sinaan na! Sinaan na ka na! Saan Marlene? Saan? Ay! Ay, ayatan na kun no saan? Diyos ka. Siyempre, ayatan ka. I love you very much, Marlene. Sige nga ron, ibabakan. Ay! Di nagsigurado, Dodong. O sige, umay ka. Taumay nakmasayan. Ay, Marlene, mabitlan. Tatang. Anya nga yan, akaw. Ay na, makapanerbyos. Kasla nga min Arnold Schwarzenegger di bagina. Ay, uri, Uwan, Marlene. Ay, mapanunot mo mat siguro itan, ti kanayon ko nga ibagakin ka ide, anak kao. Tatang. Anya nga ay, nakatumpong kalakit nga rutin iti asawa pagsangsangitam. Hangam sa bagay, kastala ti biyag mat kiti, anak kao. Di ka agpili. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpili-pili no di mo kayat ti agbabawi.